Aha turi ni kuri The Lions Club aho ikipe y'igihugu ya Nijeriya yakoreraga imyitozo. Barakora imyitozo bitegura umukino ukomeye cyane ugomba kuzabahuza n'ikipe y'igihugu ya Ositarariya ku munsi wo kuwa kane. Hazaba ari tariki 27 kuri Sankop Stadium. Ikipe y'igihugu ya Nijeriya nirabasha gutsinda umukino uwo ari wo wose, gusa ifite inota rimwe mu itsinda ryayo nyuma y'uko yanganyije n'ikipe ya Canada. Barabizi neza ko basabwa gutsinda uyu mukino kugira ngo byibuze bizere kuba bakwerekeza bava mu mikino y'amatsinda cyangwa se bagira n'icyizere cy'uko bashobora kuva mu mikino y'amatsinda. Hanyuma toza w'ikipe y'igihugu ya Nijeriya twaganiriye nawe atubwira ko rwose biteguye neza, ndetse kandi agaruka ku mukinnyi we ukina ikipe ya FC Barcelona Asista Oshera ko ari muzima, ahubwo icyabaye ari kugira ngo babe bamuruhutsa. Kuva twagera hano abakinnyi bameze neza, bashyize umutima ku cyatuzanye. Iri joro twakoze igihe gito kubera ko umukino wegereje, kandi nshimishijwe n'imyitozo twakoze kugeza ubu. Turizera kubona amanota 3 cyangwa 1 kubera ko amakipe aregeranye mu itsinda duherereyemo, kandi turifuza ko byakomeza gutya kugeza ku mukino wa nyuma. Nakubwira ko abakinnyi bafite icyizere kandi biteguye, kandi Ositarariya turayubaha kuko ni ikipe ikomeye. Siko mbibona, ahubwo nibwira ko igitutu kizaba kiri kuri Ositarariya ikinira mu rugo kandi yakiriye irushanwa. Bizeye kugera kure, wenda bakegukana n'irushanwa. Nibo bazaba bafite igitutu kuko nkurikije umusaruro twabonye ubwo twakinaga na Canada wazamuye icyizere ku bakinnyi cyo kumva bakwitwara neza, kandi nicyo twanababwiye. Rero nakubwira ko igitutu gifitwe n'ikipe yakiriye irushanwa kizaba iri imbere y'abakunzi bayo. No, we're just trying to be careful with her because she came into camp off of a long season with Barcelona. Oya, turimo turagerageza kumurinda kuko yaje amaranye na FC Barcelona igihe kinini kandi yakinaga igihe kinini ugereranije n'abandi bakinnyi. Rero turimo turamurinda imvune cyane ko yaramaze igihe yaravunitse. Turamurinda kugira ngo akomeze kumera neza bityo adufashe. Turabasaba kudushyigikira uko babishoboye, baba abari hano muri Ositarariya no muri Nijeriya nk'uko mbere batweretse ko badushyigikiye. Mu gihe ku rundi ruhande twaganiriye na Chiyamaka, hanyuma kandi nawe avuga ko biteguye neza cyane umukino bafitanye n'ikipe y'igihugu ya Ositarariya. Nibyo tuzakina kuwa kane, umwe mu mikino ikomeye muri iri rushanwa. Abakinnyi bariteguye kandi twishimiye gukina uyu mukino. Intego yacu ni ugushaka amanota. Nubwo twabonye inota, ntitwishimiye umusaruro twabonye kuva ku cyumweru twitoza ndetse twiga amayeri mashya. Dufite byinshi byo gukosora, kandi ndizera ko kuri uyu wa kane tuzabyerekana mu mukino. Aneti Mugabo, Ijwi ry'Amerika.